Bahaye ikaze kuki umunya-Argentine Lionel Messi atagaragaye ku rutonde rw'abakinnyi 30 bazatoranwamo agahabwa Ballon d'Or izahatanirwa uyu mwaka w'2024 2025. Nyamara muri uyu mwaka ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025 umukino wahuje ikipe ya Inter Miami ikinamo Lionel Andrés Messi wabahuje n'ikipe ya New York Red Bulls. Lionel Messi yatsinzemo ibitego bibiri byahise bimugira uwa mbere kuri iyi utsinze ibitego byinshi bitarimo penalty, aho yari akuye ahagarikwa gafitwe na Cristiano Ronaldo watsinze ibitego 763. Lionel Messi we akagira 764. Uyu akaba ari nawe mukinnyi wa mbere mu mateka y'isi watsinze ibitego byinshi, wagize uruhare mu bitego byinshi, barimo imipira yatanze ivamo ibitego aho bigera ku 1600. Gusa ibi byose yabikoze Cristiano Ronaldo amurusha imikino 167. Lionel Messi ni muntu ki? Niki kimufasha kugera kuri aya mateka n'ibigwi? Ukira mu muryango ukize, kuba umunyembaraga, umunyagikundiro ndetse n'ibindi. Tubahaye ikaze mu mukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu. Iyi ni isi y'ubumenyi. Twa Jonathan. Ubundi mu ntangiriro, Lionel Andrés Messi Coutinho yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1987. Avukira i Rosario muri Argentine mu gace bita Santa Fe. Uyu yabyawe n'ababyeyi babiri, Jorge Horacio wari umukozi mu ruganda rw'ibyuma na Sergio Maria Coutinho wari umukozi wo mu rugo. Messi yavukanye n'abavandimwe batatu, Rodrigo, Matias na Mario Sol. Messi yakuze ari umwana ukiri muto, gusa mugufi wari ubangamiwe no gukina umupira w'amaguru akiri muto. Nubwo se yari afite ikipe, byari bigoye kamushyira mu bakinnyi babanzamo mu ikipe ye, kugeza ubwo umunsi umwe yaje kubura umukinnyi wuzuza umubare w'abakinnyi bakinana kugira ngo Lionel Messi akine, kuko yakundaga kuzanwa na nyirakuru amuzanye ku kibuga. Messi byasabye ko nyirakuru agira inama se ngo ashyiremo Lionel Messi akine, bituma Lionel Messi ashyirwamo arakina. Ku myaka 5 gusa yakoze ibitangaza arigaragaza mu bandi bana basaga nkaho bamusumba. Lionel Andrés Messi yabaye umunyabigwi, arakomera, aza kuba n'umukinnyi uzwi cyane muri iyi kipe y'abana bato yakinagamo. Ku myaka 5 gusa y'amavuko, se wamutozaga mu ikipe yayo waba yitwaga Grandal Dorians yamutoje imyaka kugeza ku myaka 8, aho yaje kujoininga ikipe y'abana bakiri bato iwabo yitwaga Newell's Old Boys yakinagamo. Aza kuba umukinnyi ukomeye muri iyo kipe, atsinda ibitego bitagira ingano by'akayabo yitwa kamashini k'ibitego ko muri uwo mwaka yavukiyemo muri 87 yitwaga Matias de. Uyu Lionel Messi yakuze afite ibibazo by'ubuzima bitangaje. Ku myaka 11 gusa yaje guhura n'ikibazo cy'imisemburo itaramwemeraga gukura, iyo mu Cyongereza bita growth hormone deficiency, byatumye ku kariyeri ye y'umupira isa nkaho ijemo igicanege. Nubwo umuryango we byari bigoye kubonera ubushobozi bwo kwishyura iki kiguzi, Lionel Andrés Messi Coutinho ntabwo byamworoheye, kugeza aho umunya-Argentine wari ukomeye mu mupira watozwa ikipe ya La Masia yaje mu gihugu cya Espagne. Nyuma yo kubona imyitwarire no kugenzura imikinire ya Lionel Messi, byaje gutuma afata agapapuro ka serviette yandikaho amasezerano asinyisha Lionel Messi mu ikipe y'abana bakiri bato ba FC Barcelona yitwa La Masia. Amasezerano yaratangaje, agatambaro ko kwihanaguza ibyuya kaje guhindukamo amasezerano yagize Lionel Messi igitangaza. Kuri uyu munsi tukaba tumuzi. Aya yaje gusinywa mu mwaka w'2000. Lionel Messi afite imyaka 13 ahita joininga academy k'abana bakiri batoya ba FC Barcelona kitwa La Masia. Ahita inamwemerera kumwishyurira namuvuza, ahita ahindura ubuzima ava mu gihugu cya Argentine yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona.
akademi k'abana bakiri bato, aho yatangiriye kwandika amateka n'ibigwi. Akademi yakabayemo igihe kitari gitoya kuva 2000 kugeza 2004, aho yajoiningaga ikipe y'abakure FC Barcelona ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2004, afite imyaka 17 gusa y'amavuko. Abaciye ko umukinnyi wa mbere ukina ikipe ya FC Barcelona akiri mutoya, nubwo akagego kaje gukurwaho na Lamine Yamal, umunya Espagne uri bari kwigaragaza neza muri iki gihe. Muri iyi myaka iyi kipe yayikinnyemo imyaka 17 mu ikipe nkuru, gusa yayimazemo igihe cy'imyaka 21 uteranyijeho n'imyaka yamaze. Akademi k'amazi yagaragaye imikino 77, 778, ayitsindira ibitego 671, atanga imipira ivamo ibitego, atwara La Liga 10, atwara Copa del Rey 7, atwara UEFA Champions League 4, atwara icyo bita FIFA World Cup, igikombe cy'isi cya Maghreb inshuro 7, aba umukinnyi mwiza w'umwaka, watsinze ibitego byinshi mu mateka y'isi, akagego kanandikwa mu gitabo cyandikwa mu duhigo duciye kuri isi cya Guinness Record. Anaba umukinnyi mwiza watsinze assist nyinshi mu gishanya rya La Liga, nabyo biri mu duhigo twa Guinness Record of the World. Aba umukinnyi mwiza, akorana amateka n'abanyabigwi bahambaye baturukanye mu Academy FC Barcelona, harimo Xavi Hernandez na Andreas Iniesta. Barakinnye biratinda, bubaka amateka, gusa kubera ubukungu bwatakomeje kuba bwinshi mu ikipe ya FC Barcelona, byaje gutuma Lionel Messi abura umwanya wo gusinya amasezerano bitewe n'itegeko rya 1-in-1 ryemerera amakipe ku mugabane w'Uburayi gutunga abakinnyi ndetse no kwinjiza ibingana n'ibyo umusaruro w'ibyo binjiza. Lionel Messi imishahara yo muri FC Barcelona yaje kubura, aza gufata icyemezo gikomeye cyo kumujyana cyo gusohoka mu ikipe ya FC Barcelona asinyira ikipe ya Paris Saint-Germain. Nubwo urugendo rutari rworoshye cyane mu ikipe ya FC Paris Saint-Germain, ntabwo byabujije Lionel Messi kuhandikira amateka akomeye. Ikipe Paris Saint-Germain yaje gutwaramo icyo bita Ligue A ebyiri, ndetse Lionel Andreas Messi anatwara Trophy de Champions. Lionel Messi muri ino kipe ni nawe yatwariye igikombe cy'isi, cyamugize cyiza igenza akabana wa mbere kuri iyi si, nuko bishidikanywa. Lionel Andreas Messi Coutinho nyuma yo kuza kurekurwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain, yaje gukomeza mu ikipe ya Inter Miami mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa karindwi. Lionel Andreas Messi yaje kwisanga muri shampiyona y'Abanyamerika yo bita Major League Soccer, atuma ikura iranarebwa cyane ku mugabane, itangira kuba zimwe shampiyona zikunzwe kandi zinakurikiranye. Uyu yaje gutwarana n'ikipe Inter Miami igikombe cya shampiyona cyo muri uyu mwaka wa 2023, aba umukinnyi wa mbere mu mateka igikombe cya mbere ahesheje ikipe ya Inter Miami, byafashije no kwinjira mu ishanwa ry'igikombe cy'isi cya Maghreb rivuguruye muri uyu mwaka wa 2025. Amarushanwa y'ibihugu atakomeje kumugendera neza, aho yatsindirwaga ku mukino wa nyuma kuri Copa America ndetse na finali yo mu 2014 n'ikipe y'igihugu y'Ubudage yabatsindaga igitego kimwe ku busa ku mukino wa mbere w'igikombe cy'isi. Nubwo Messi yagerageje gusezera inshuro ebyiri zose akagaruka ikipe y'igihugu ya Argentine, gutotezwa ndetse n'amagambo yabwirwaga n'umunyabigwi Maradona, bakuze bamwigereranya na Lionel Andreas Messi. Byatumye Lionel Messi asa nk'ucika intege mu ikipe y'igihugu, gusa mu kugaruka gumya guhatana no kugerageza. Mu mwaka wa 2022 Lionel Messi yatwaranye n'ikipe igikombe cy'isi, gusa ibi ni bimwe mu bigwi n'amateka Lionel Messi yandikiye muri iyi kipe y'igihugu ya Argentine, aho yatwaye igikombe cy'abakiri bato batarengeje imyaka 20 mu mwaka wa 2005,
atwara umudari wa Olympique mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, atwara Copa America mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, igikombe cya 28 cya Argentine, atwara n'icyo bita FIFA World Cup mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri muri Qatar. Aha Lionel Messi yitwayemo neza, atsinda ibitego 7 na assist 3. Aba ni umukinnyi mwiza w'irushanwa, binamugira uwa mbere mu mateka y'isi nubwo benshi batarabyemera. Messi ni umukinnyi wihariye mu mikinire ye karemano yahawe n'Imana. Imana idasanzwe itangaza benshi ubuhanga mu gucenga no kuyobora umupira mu cyerekezo shaka kuremera uburyo bw'umukino ikipe akinamo. Akaba umukinnyi ukina ku buryo ku ruhande rw'ibumoso usanatsinda ibitego akoresheje amashoti maremare, gukinisha umutwe ndetse no gusoza gukina no gutsinda ibitego byiza by'umwihariko binatangaje. Messi ni umukinnyi mugufi, bikaba binamufasha akagutindana umupira ku butaka ndetse no gucenga akoresheje umuvuduko udasanzwe, akaba agereranywa na Diego Maradona nawe w'umunya-Argentine mu gihugu kimwe. Akaba kuri ubu ngubu yitwa the God, the greatest of the all the time muri isi nanone y'umupira w'amaguru. Lionel Messi ubundi mu buzima busanzwe afite umugore umwe yita Antonella Roccuzzo, baturukanye mu bwana bwe muri Argentine, gusa bakaba barasezeranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 17 babyarana abana 3, Thiago, Matteo na Ciro Messi. Bakaba Lionel Messi yarashinze n'umuryango foundation ishinzwe gufasha abana kubaha ubuvuzi ndetse no kubishyurira amashuri bita Leo Messi Foundation. Lionel Messi ibikombe bidasanzwe yatwaye n'ibigwi yagezeho, yatwaye Ballon d'Or 8, yatwaye 2009, 2010, 2011 na 2012, zikaba Ballon d'Or 4 zikurikirana, yongera kuyitwara 2015, 2019, 2022 ndetse na 2023. Akaba uwa mbere ufite nyinshi mu mateka y'isi, hakurikirwa na Cristiano Ronaldo nawe ufite Ballon d'Or 5. Lionel Messi yatwaye icyo bita FIFA Best Man of Player, umukinnyi w'umwaka wa FIFA inshuro nyinshi zikurikiranye. Messi atwara icyo bita Golden Boot, igikombe cy'abatsinze ibitego byinshi mu Burayi inshuro 6 zikurikiranya. Lionel Messi yabaye umunyabigwi, akora byinshi bitangaje, atoza benshi gukina umupira, arawubakundisha, abikigereranyo ikirango, akora byinshi mu mupira w'amaguru, aho yitwa the greatest of all the time. Kandi subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi by'amateka ndetse n'abanyabigwi benshi bakoze iyi n'isi y'ubumenyi. Nitwa Jonathan, kandi subscribe kandi like ndetse n'igitekerezo cyo bifuza ko tuzaganiraho. Ndabakunda naho uta